The Chim Post Media in nan kut kanin tlain ha nihin Tangkhawng ni hlei khat thongni kulathum Zaanlei Thawngchimnak cheu khat kan rak chim lai thongchim tu hi tluanga ka se hakha khopia Camp Victoria ka dau nak du lo nak lang tarin dor ngei tun hani an dor vialte an khar Chin National Front Army Headquarters Camp Victoria Vanlong in ka dau nak du lo nak le nun nak aliam min ha upat pek nak cha a hakha khochung dor vialte an khar di tia thai ase Nizan January ni sha Zaanlei sanga khan SSC Rakap jet fighter ne CNA Headquarters Camp Victoria chu bomb attack cha a hakha campaign for justice ne du lo nak le ngai chet nak lang tar naka dor vialte khar di in silent strike tu adingin Nizan January ni sha a chathan an rak chua hiliawa ngai chet nak lang tarin hakha khopia dor akhar mi vialte chu SSC ni dor on than dingin an aw no na tia thai ase tual chung mi pakhat ni chun loudspeaker in an aw I nan dor nan on than lowa chun dan kanin tat na lai an ti na tia the chimphosa achim ni hinjing ka te in SSC Rakap le palik ni hakha lamton nak le lam then cheu khata hum him nak an lak tia achim chap Nizan January ni sha Myanmar chan Zaanlei sumilam pali le cheu shonga khan SSC Rakap Vanlong pathum ne Chin National Front Army Headquarters Camp Victoria chu aka cha a Chin Rakap panga annun nak aliame hiam tuar zai mazat an tia thai ase Camp Victoria Vanlong in ka dau nak konga Interim Chin National Consultative Council ne du lo nak chathan an chua Interim Chin National Consultative Council ICNCC ni chun January ni sha Zaanlei sumilam pali le cheu ronga SSC Rakap jet fighter ne Chin National Front Army Headquarters Camp Victoria chu bombin athak ruanga CNA Rakap panga annun nak aliam bom lungkhat zong India ram chunga atla e atuban tukin Camp Victoria anka mi chunga fakpi in kan dau tia chathan an chua hiban tuk ka dau nak an tu mi hi minung lungthin pu lo mi tu sernak asipi na rampi nor ngai nak an lak nu in chin min ha talin tlangchung min ha an du mi le an khel mi chu ram khel lamin aphi an kol lo pi na an du mi zong fiang te in an lang tar lo chu lenga thongni kolathum kum chung chu ka dau nak kan ngol an ti mi zong li le sokrol asi tia an lang tar SSC Rakap ni Camp Victoria an ka mi he ram khel mitin zawa chun afak tuk mi palnak ase chupina hi ka dau nak he SSC asham bong dingin ral atu mi chin mi phun na cha a lungfim nak le thajang I lak than nak cha a asi tia an lang tar kalemio ta hansang Wesley Sizungkal naklam I ralveng tu SSC Rakap ne motorcycle achit mi pula lian thong chu January ni kwa Zaanlei sumilam paruk shonga an ka I athi tia thai ase arwak chu athai jing January ni sha jinga let pan chong motor din nak ponga anchar pula lian thong chu chinram kul falam peng tham hiar khwami ase falam township education a rian atun na in ram aboi nuwa CDM atu ami ase Malaysia kal atim cha a January ni kwa akhan falamin kalea akali atu bantukin ka aton he ase January ni kwa akhan Wesley Sizungkal naklam SSC Rakap ralven nak munchu kale PDF operation ne anka cha a SSC Rakap ne anlungshin min ha pau anka na tia thai ase pula lian thong ni chun afa le pathum akal tak na arwak chu ni hin January ni hlei khata falam aphan chang tia thai ase Chinram kul te dempenga sham abun mi Mountain Eagle Defense Force MEDF in Rakap Robert Madikachu Nizan January ni sha akhan bom I chua sual dakin anun nak aliam tia thai ase Chinram kul mindat peng number 3 Lilong khwa a kumhlei sari tluk nu pakhat chu SSC Rakap ne January ni kwa akhan an tha tia thai ase tual chung mi pakhat ni chun SSC Rakap ne an ina an vakal no e kumhlei sari tluk nu pakhat chu meithalin an ka a u nu zong meithal kwan ni ahna khowa akhe ni aliam ma afak ngai tia achim tha atong mi nu te I hring tu apa chu SSC Rakap ni kuli phortar dinga an raklai e arak zami asi cha a SSC Rakap ne a ina an kal no e afanu te an tha hi asi tia tha atong mi nu te chungkhat ni an chim SSC Rakap ni an tha mi nu te I anaw pa le hring tu anu zong an zami
atu tiang an chung khar he ani pe tlai khori lo tia thei ase Mandalay ramchen mekchila peng tisa phiu chong le kanusupia khwakara ralam asialmi SSC rakapol chu RPG lunga in January nikwa Zaanlei kanka nha cha a SSC rakapasari anthi e pathum hliamma anpu tia mekchila Black Eagle ne chathan anchua Zaanlei sumilam panhi tluka SSC rakapol chu ralam ansial e kanka nha cha a SSC rakapasari anthi e pathum hliamma anpu chu hnua du pau in meithal an thla e nuleya an kir than tia mekchila Black Eagle phu in shweitu zat lake ne achim kanka nha he Zaanlei sumilam pali shonga ase e ani din liawa kanka nha e RPG lungthum chu ani din nak mun lai fangi atlak cha a athi mi antam rallam sialti lawin hliamma pu mi pathum chu mekchila si in leya antlik pin ha tia anlangtar Sakai ramchen myong penga SSC rakap le PDF karnin hi chung ka daunak achuaki SSC rakap pakul anthi tia CDSOM phu in tuan vo ngei tu pakhat ne achim January ni sari Zaanlei sumilam pali le minisom nga pathum songin ralam asialmi SSC rakap pol chu mian chen peng sin chong khwa in myong peng pangyu khwa leya ankali PDF he anikap tia thei ase minute kulenga chung song ka daunak achua cha a SSC rakap ralboy pakhat telin ralkap pakul anthi e palhainga hliamma anpu tia thei ase January ni riata panyu khwa in sin chong khwa leya tual chung mi thilri afir tu SSC rakap le phiuso thi chu PDF tangrol phun hani anka nhana in SSC rakap athi mi le hliam tur zat fiang in thei asiri lo monram kul bilin penga SSC rakap motorun chu PDF ni bom anpu anhon ha cha a SSC rakap pasari anthi e pathum fak ngai in hliamma anpu tia thei ase January ni sha Zaanlei sumilam pakhat ronga bilin peng do chai khua su in chongkung a SSC rakap chu KNLA PDF funtom phun hani bomin anpu anhon ha cha a motor panhi aroki SSC rakap pasari chu amuna anthi chol midang pathum chu an hliamma afa tuk cha a siina ankalpi na tia PDF sinin thei ase chupina nizan January ni sha Zaanlei sumilam pariata khan monram kul chuko le bilin kara SSC rakap thil report tu tlanglong chu KNLA le PDF e bomin bom anpuan hon ha tia thei ase tu Zaanlei kan Thawngchimnak chu hivial hin kan ngol ri lai thazang akan pe tu di lak chunga lunglop nak tampi kan ngai The Chim Post TV official channel he subscribe rakan tu apyak dingin kanin nol na